Umuthi ni wakatano na unwa matukio 15 ma mwei wa nyanya mwaka ni wa 2025 nina wekwatyo kana muthenya waku wa kwa ila na ilungu situ ni sia kwendesya nenda kuthocha tutumwanye imwe kwa imwe na ndakitali ni wakuma Rafiki Herbal Clinic kilingela kitongo icho kwa witi musio twinake imwe nthini wa studio situ eithie twelea njamunango yulu wa witi aitumia ndawa cia miti ethia wibau withitwe wimantha witi kwa ibinda ya sana witi usundu awona kana nwithite wiyanganganywa ni mawo kivathukanyo mawo utambitwo kwata witi wa mo kana ndawa ciamo ahini kwa the clinic cha Rafiki Herbal Clinic na indi namba ciake no isuzu kwa na sifitila bawithi wakio cha kunamba mbele noti moza ile noti ikenda noti 0722 kana noti muonza nyanya inya ile itano ningusokela namba suni 0788442255 kana noti muonza noti ikenda noti nyanya namba isu sionde ni cia clinic cha Rafiki Herbal Clinic kila kitongo ni Dr. Mwithia nyenetwa Sally Shabeti Wambua ninyongwithwa nditumwanya na ndakitali va Mutongo TV watinda ata natinda nesa na kwa natinda nesa karibu nthini wa Mutongo TV. Niliona umefanya jambo mahali na ni jambo nzuri nasema heko na ukweso tutavya ivinda ya vikato asia au lakini karibu sana Mutongo TV aende tumwanya na mwendo musiaisia witu nikanatwambia ningukethia mwendo musiaisia wa Mutongo TV na kuthocha kilunguni cha muthinyani wa umuthi kwa masitoma kwa nito Dr. Mwithia ndakitali kuma hospitali wa Rafiki Herbal Clinic na ni mtaalamu wa ndawa cia miti kuita mawaume kivathukanio ngitumia ndawa cia miti no tu na inde tutavyati ila mundu mweni wabika mthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic na nukwenda kwata witi i procedure ithia hata bendu ni tumwaniti na muna makasa kana customer service yenu ni nthio muno lakini akebe mundu tabika mthini wa clinic chenu utoma muyata I expect chao mitalatala ya undu kwambia witi consultation fee kuma na waite chao kana ithimi na sindu cia muthembosu ethani ndio ambaye wabika Rafiki Herbal Clinic ukwata kadi wa shilingi 500 na mundu ucio akwata kadi wa shilingi 500 ni thato na kuona daktari munene batendevi isu ni light consultation free na netu thima mana batendevi ku wamina bika Rafiki Herbal Clinic no thima wakila kini chonthe mweni nundu twenda kwita mundu tutaisi awaite chau twenda kwithwa na history nzio ya mundu ucio withitwe mikalile yake na hizo tukeka analysis situ tukeka test situ kadha tuwekithia kana twithi umuita twamaita ula we waite na ntwa munenge ndawila ciailite u Rafiki Herbal Clinic with kaba wali kutha wina expectation cia manakana ni maitane sa maitomea ndawa cia miti na division cio sawo cia nusu kundu kake kwa Rafiki Herbal Clinic na mena bonge cia kivathukanyo kundu kivathukanyo ku ni moka wa bakubina ko kwikithia kana ni makuthengecia witi na services cio bakubina ko na hindi no sio pia tukamananiki clinic cha Rafiki tukisakwe nicho kila kiutuma kitu ya kana tusakwe clinic cha Rafiki lakini si clinic ile nyingine ni kwitha kana kindu chambe ni clinic kitu misingine ya ngai ko ni kitha kindu chambe kina wikiku ndinwa clinic imanenga nae ula itwane wikiku ula wailite kwa witi nundu pe mundu kuka aikuta benda twitesio kana aikukonya undu ulo utewu wa mwawo mundu su kitha we waka kwitwa na ndawa cia miti na akechambe kutabia mundu angi ma history cia tubititoko kyo wa manando ngwelesia ni asekana twikumia mwikioni waku twitha twina mubango musio wa witi kila kingi tuna ndawa cia ogosia watumia ndawa cia Rafiki Herbal Clinic no bwathe no lawena guo aingire mokitana makatetheka kila kingi methana permanent branches twikutwa mambane cia tina twikutwa maemani yuku andoge masako kwa Rafiki ngo mezekana ni clinic kitendete bandu ni clinic kibo be wa miaka 20 something now tukiita nando maibo na tiba Kenya yoka ona kimbaka thisianza kutu achakana ki ni National Clinic na ndakitali wa kliniki ne muthoko mwangai tinge wasia mana ende ona mala matambukite nthini wa clinic kicha Rafiki Herbal Clinic matumitie testimony kana okosiwa kwasia kana ndakitali ena utuika na nukwithukia asio kabola akamana wo uwaite chao na yu kuninge mwanya otaua kunywa ndawa na yuka ila ita follow up
tia o ndema kwata follow up masibitali na langi ndino clinic cha Rafiki ni makuonenga follow up matie mama na kana ni waboa na hata ukipona unaweza rudi wakati labda unakuwa na shida ya dawa zile ambazo umepewa kana ndawa ile unengo asia kudhoa no usio kene no kitumia kwa seka na mama itia maimani maitia masibitali ni bandu bato na kwithia wina thina kana wina complain no usio ke kitatu na kwa seka na tu ya isaiwa complain onemwe ndino clinic cha Rafiki abo clinic na tiku kikathia na indi tutaviwe itacha kwa mituki asante nene itama maoma konetiende tema typhoid malaria na moiba wia kwina thina kilungu kiasa wina ulcers kana itausianda wina thina wa kabo kakuna maite kilungu kiasa nene itanesa nene itaua kikonde kana skin infection ukithwa kikonde chaku kisiulika kana kumayeya kana itau ni tuita thina wa kithui yukwi mia mbebo ando ni moko wa muno ni tuita respiratory system mundu kala akyathimwa aikoa kutono ni siambo kwikala ukiwa mundu su kithui cha kusia kwendele swi thini kana kala ukitha mundu su ona aibeba na thina takwa mani kubeba thina sino thini kianthi no Rafiki abo clinic neita connected joint and arthritis mutambo ko kana kwa mavindi joint cia kuialia kwitha ndukumanando suzumalando ngama kuikwa kuitembea withwa sacha symptoms intuitane sa neita thina wa kombatenda kame pressure na sukali kwiwa ni mutoma na ndio ana thina ingita isu kwaluka kana kutolwa epileptic kana thina wa confusion amnesia kana thina wa kulwa thingai kwitha mundu loss of memory nithi tunayo kilungu kiasa itone andu ingi muno alama okwa mekwa mundu su kitha memory yake ndi sawa ndi coordinate no bailite ni tumita amnesia na ni tuita nesa na wikwata witimusio ni tuita problems ikonetie usiai kwa mundu mukana kwa mundu ume mundu mukana wimwa wa mwana ni muita akabikia kuboa ula kwati mwana mwenda akwata wakeli akabikia kwata mwana ithani thitu ni infection ya kilungu kiasa kana thina wa PID kana thina wa STD kana sexual transmitted kana candidiasis kana candidiasis muulama kwa tamitamboni ito itane sande no Australia wito Rafiki abo clinic lakini tukuita thina wa aume hania kana itunda imwe kimba wina thina wa tezidume kana elatomita prostate ina enlargement kana wina thina wa low libido kada we mundume lakini network yaku ndi sawa ukarafika abo clinic kwa general andu gimethita mainda maso muno ni mawo mengi onamo kada mundu amanda athima meikuoneka mayo manekaniki ni kwitha kana pena toxin mwini kwa kupena sumu ulikite ndakameni wina andu gimena overweight kana mena potty belly kana mena weight utailite ni makwenda weight management na tunenga nae process nzio cia miti na andu makatetheka na india suno amwe katwa mawala daktari woitaitha weba wina ikulio tumaimwe kwa imwe kwesela kwa ilite tukenda imwe itano ni kwitha ndio sekuli Yesu na ngenengele ile daktari witu ni kana bikie na kusungia we mundu weba wina mathina meki bathukanyo namba cia daktari no isuko na siva ithe wakio cha namba mbeni noti muonza ile imwe noti kenda noti 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile 55 na inde namba lengi ya daktari asimne noti muonza imwe noti kenda noti nyanya na bisuko no sibitla bwithio wakio cha kuno sisi daktari wako no inu tona kulia kwa sana ndo twinake mwa imwe indi twamina kilungu no kwithia yose buso ya kusungia simu cia ku kwa uno umu kuninye twamina kwa sa kumina kilungu kitu na indi no namba yotumani nilite tukende imwe itano ndio namba yotumani bakuwe na nikwithia ndio samukuli maku na kumanengeli na daktari indi mbe wa kwamba kwa samukuli asunenda kumana alama obisi maitu permanent okula kundu ndo ngwije tunaendelea kuingia tende na ku expand viewership itu pe kundu tona kwitha tana kwata no ini tukwata na mundu sukitha ni mwene ndesi clinic cha Rafiki kila kiba na yesi toyeka kwiwa lakini ndai sokomana na mwene maobisi permanent. Thank you. Twina branch ilanene Dar es Salaam Tanzania Makumbusho Complex Mulolongo twina another big branch na ibakubina 3D Hotel 3D Hotel ni manatha biye bai uluito bai na Automat Supermarket itwi next Automat Supermarket na twindhiwa 3D Hotel 3D na kibai uluito ni to ground floor i second floor kutu esakana ni ba ponga manga cia kuthi Nairobi kana flyover ya yellow twindhiwa 3D Hotel na ingi noto na kwitha wimandha witu kila muthano kwatekana kila muthana na ngikuya kana muthenya wa oni twi Saturday tukomane Mulolongo ngethia bo ni ite thino siwa kwithitu na ukilungu kiasa ingi tuna branch musino masako ni twatindila umuthi na ni permanent branch na masako tuita kila mena
na hii masaa kuu na tuibaba kubi na Rafi Supermarket kana tuthengianie na Rafi Supermarket na ingine bakubi na Cooperative Bank welekele soko nombo kama sako musino wakitwito kwatikana klabu na kitui mulimongola baniambe obisi namba 50 na inya musino wa watatu kwatikana klabu na tobingwete Willy kama likiti amboka katikati watazama Angravet na Stacy Hotel na wendo kwa manake Dr. Mwithia Friday matuko 22 akethia wote uko kwa manake matuko ngoli neli ngethia wote tuko manene witha na kuita Kibwezi tuita klabu na Kibwese ni bagubina kwa chula hospitali daktari ethia klabu na Mandi matuko 18 akethia Kibwezi kwa manake Kibwezi witha no akwata uite musio na matutu ita klabu na matutu bakwa kinatwa sako booking pakubina matu supermarket tala tuita kilamana matala makangundo manguluni tuita kangundo kana tala kilamana tubinguite na tuibakubi na Flavors Restaurant katikati wa watoto na Eastmart Supermarket ne mali tuibasback wa basback kiwanzani ndukana mbema 3 na kenda bakubi na public toilet kana itino wanaikana booking na Mombasani anduma Mombasa nini uka Mombasa na tuikotwe kilamu dhanto binguite pa mwembe tayari mwembe pakuwe na KCB mwembe tayari womana ibasi uka KCB welekele kuya kuitawa pape to Salgui Street kana babe depot ya kokola tene twendete Islasi nombani ito watujibeba wa Kenya Party na dakitali yuka Tuesday ku wakele waya ukite watu wa Mombasa ni tarehe 19 nitakuwa Mombasa mimi mwenyewe tukutane pale. Asante na indi la daktari wa vika Mombasa na nukwenda kwa mana nake mukunesi mukusila kwa noti muonza ile ni tungilela namba isu nikanaweza kwithia either weba una nukuna namba mwe pe mundu noni ayasi hizi namba tunapiga zingizi kwa user busy hapana ni kwa sababu kuna watu wengine pia wanapiga hizo namba noti muonza ile imo noti ikenda noti 0722 100 na 900 kana noti monza nyanya inya ile 5 na ende noti monza imo noti kenda noti nyanya na namba isu sionde ni sia clinic cha Rafiki Herbal Clinic kile kitongo Dr. Mwithia na kenwetu inake imwe kwa imwe ndini wa studio situ daktari nenda twambie na thina nguona ndo matethia mese muno na witu tabe niki mundu we watu kalikusia pressure itu na sukali kile mndawiwa check your pressure check your sugar sugar levels niwa anakumwene ni wawe yasu daktari onde ni wa mayasu na pe ndo tonda kwithia maybe na sisia nona moto yau nikanaweza kwithia munda kwa the pressure ni abetikie kiwango kile lakini nikana kwa muntu tonda kwithia eba yana ndesi kanene pressure dalili siake na utabi mateni hata na sukali pressure na sukali ni muna kasi ni wake na nituita thina wa muwasu onthe pressure ni ukanasena kuwa ni mutwe kuwa chongoja kikili tu mutoa ukitha no kuwa kamutoko kwa yake thini kwamba ti na bundhini kana kena pains ukitha kwa ni pain very sharp ni yukanasia thina tisu pressure no ulika ngoni na ni ukanasia ila kwethwa na nzia sia ndakame kwitha isitumia pinda mwingi kupump ndakame ingo yaku kwitha ila veins kana valves living ya ndakame sio bingu yono baidlite kana ndakame yes la katika mwiki bani ni kwitha mwiki wosu usuete mauta maingi muno andwala mno makwata thina pressure na imanete ya muno niki nikwitha kana ndakame ndio supply katika parts of the body well kila kingi tuwasekana pressure ni ukanasiana thina wa adeni miki wakitha ina wumu ndakame ibita ite opita ondo bailite na kila kingi tuonete ando makitha na pressure nundu wa condition ya maliu alama ya na mikale ilama kuikala ya kila umundi kutu ashaka na pressure ni utono umanage na uka control na ukaito kabwa kuni kuya ukarafika bokilingo dhangi kuita thina wa pressure pamoja na diabetes kana uwa sukali pressure ni kuna stroke nuona ukiwa wikala we check pressure bina kuthilengi nundu ya ambatamo note esi nitona kukuna paralyzation kana uka paralyze kale kwemwe kana uka kuna nikindu tukuita cardiac arrest slow killer kuona mundu mutindia nake na ukiwangania inde ku eki atakiti okoma ndanamuka niki ngo yake ni ungamie na kila kintu kwasekana wa pressure nweta mundu kwambia kwimba mau nweta mundu kukwata thina wa mutwe kale kwemwe kukio uyalia nayo sukali no kanasia na thina wa kuma mituki oni wakiwuta othela nzaito othela na wikauka ukitha ilomasia kunyi kwatukanga no kuona mundu cio kauka kithu kile bina then to samukito ndo nangali ya samuka yongolo kibu mundu wa sukali tha ailu na kila kingi ni kwanda moko cia mau na kwato nita ukitha ciubwa na kila kingi pressure na sukali ni condition uona ni ambia kumina pinda wake mundu muka
kana kimundume. Asante. Nenda tulikembini wa mathina makoneti ulcers mulati ya embea kule ndakitali kana ena ndawa ya kumina chungu ya ndio musungi otrabia kana nuita mathina ma ulcers H pylori na langi month maivu. Etu itathina wa mawala malikaibu ni ta digestive problems, intestinal worms na thina wa excess gas na pia alame dhitu na thina wa bacteria H pylori kana bacteria ilaeta thina wa ulcers. Ethani dhitu na acid kwa kilungu kiasa ebuya kukuswa gas kana waya mali umenga ati nungu ya manati ndo wa kawaida ndo kozete ndo wa kawaida nundu na ndo mabikia ibino ndeme kana na tablets kana mbeke sio melia nundu wa ulcers kana ndawa sio nywa kana mekala maitano kasindo nundu wa control sukali kana ako control acidity tuyase kana tuitanesa na ndawa cia miti nitukuita condition isu ikabikia kubwa alama kwa tune bacteria isu nikwitha kana ingi methito mena yo kilungu kiasa no ketha yititwe iketha ndio kwa tandawa ndo wailite kabona ko ni kwimba uketha ndana mai anda imbete na niketa muno ni indigestion kana maliu undu mothi wa mwini na kila kingi ni fermentation ya uli ibuni kwa kuketha ndo thiwa na witwika uwau ile usu uchoe ebu na chambia ku produce some acid na acid isu chambia kwambata na iko bibia kabo kana ala mendete kunywa drinks kana sinduila sina mbuki kana fermented ni simaite athi no sumuno na ndo ingine methito mawaite mauano ma ulcers na acid kilungiazo ketha mundusu no anywi ndawa lakini bado akafika mahali akasema mimi sijui nitafanya nini ukarafika boke lingine ndawa cia abo natural products na nisi kuita na kukibikia kubwa mathinasu. Ndawa mboto nengelelia ndamboka yaku kwambia ni muthenya wa thanthatu batuko 13 mamuyo wa nyanya ni mokulia mweka twala mende na kutuma ni museisia wito. Thank you. Tuyasekana umuthini Friday matuko 15 twatina fahamu sino masaku na tuibakuwe na Rafi Supermarket kana Cooperative Bank. Unini Saturday matuko 16 na Dr. Mwithia aketha akiitia mutomo pa kwa Francis Yanda itina wa Frajan Supermarket na dokeita mulolongo bakuwe na 3D Hotel. Na Monday tuketha matuko 18 ngetha Kibwezi baba kuwe na kwa Chula Hospitali. Wiki bwezi na mawithi luluko ukamandi Dr. Mwithia aketha Kibwezi akuite wakeli tuketha matuko 19 ngaite ya Mombasa na Nibu Mwembe pakuwe na KCB Mwembe tayali na wakeli nge tukita Kathonzweni hotelini wa Ngomeni na Nibu bakuwe na paape tawa ni kusianse na posta kana ingine hoteli lawe tawa Wind Shakers tene lelo wende tekwa vitali na muthenya ni wa Wednesday matuko 20 ngaite ya Makiliko bakwa Kinguti Champion Inn matanisho ni Makilili na Changwasi na Thursday matuko 21 tukaitia Mulolongo pakuwe na 3D Hotel Mulolongo Thursday tuka na Saturday tuka na ingi Thursday tukitha abandu betawa Emali bas pakana kiwanzani itina wa Naikana Bukem na Friday tuketha matuko 20 eli ngethia wote wili kama likiti amboka katikati watazama Angroveti na Stacy Hotel na matuko 23 tuketha Saturday matuko 23 ndakitali akethia Kambu itina Wakansi Supermarket na wakwambelelia wa matuko 25 tukethia Makendo na Makendo tuketha tukiitia kliniki cha Rafika Bo Clinic na kipa Makendo Motors na nebakuwe na police post ithengene Toto Petrol Station lelo ni wakuthi wote tusianise na Mumbuni Driving School na matuko 20 tukethia Tala ba kwa Tala Flavors katika pakuwe na Flavors Restaurant katika tu watoto na Eastmart Supermarket matuko 20 Mwanza tukethia Wednesday ngethia ngiitia Matu na ngethia kwa Kinatwa Sacco Booking tukwata ino biswa Kinatwa Sacco Booking na matuko 28 ngethia Kitui Molimo Molovani ambe ovisi namba 54 na matuko 29 gisio kethia masaku wala natinda umundi na ni masaku bakuwe na Rafi Supermarket. Asante. Wakona simu kana wakunienda kitali kuisila namba inisu kona sivo hivyo wakio chaku no kwithia ayosa simu isusi yaku akusungia mokulio akunenga appointment na isungia kana yusi oka akutae kwa na ula wahite na indi kila chavata na kutambuka mbinu wa kliniki cha Rafiki ubikienda kuthimwa ni kanoma nike we wahite chao nduka kale na chalie nyumba na nduka dhona pendikila chako itachalia kila kesio ni kutambuka mbinu wa kliniki cha Rafiki kanoma kuni simu kusila kwa noti mwanza ile emwe noti kenda noti 0722 100 900 kana noti mwanza nyanya inya ile 5 na mbele ngia simu noti mwanza imwe noti kenda noti nyanya
isune namba cia clinic cha Rafiki Herbal Clinic la kitongo ni Dr. Mwithia na kenula wita aitumia ndawa cia miti na la mesirite kwake masia kana ekwo kusio kwa kuvosia tolike ndino mathina makoneti mutambuko katwa makulia la makuliti naona menene ya mathina ma joint mundu ayase kana kikaa chini kwa muda mrefu wakati anasimama inakuwa ni shida ongea kazi kana akinama be mundu aite eta wa mumbe yasekana abongwa atwo kukuoka wana thina wa mongo kwambata straighten andikite kikamba cha muno ando mengi makota thina wa mutambo kono ketha mayama na mawi mutambo makita nyonda wasia chale kana painkiller kutwa cia mutambo kono wa joint kwali yaka na joint makuthila ingi na no ambisia mutambo kono ambisia joint ini ni cia moko uko katika mau katika kinyunyu katika tuo na muna mutambo kwalika mwongo nunete ya mundu muno tondo wa mumbe asia mundu su akumana sawa ikumana nesa lakini one kuinuka na kwa shida iwe tabeke tau aba kalili tabeke tau ukato kuite tuita mutambo kwa mithemba mingi pelati ito osteoarthritis ukanasema tear and wear fe juvenile kwatasiana nini pe mutambo kwa wa rheumatoid arthritis ula ukanasiana immune system attack ya joint by immune system pe mutambo kwa ula wita wa gout ukanasema wingi wa uric acid ndakameni na nuka ukadeposit wa ku jointini mauni na kwimba mau na machuswa kiwu kitha watotiano kwa na betiala ima mutambo ko suo theni itete ndino hospital situ na mundu akapikia kuvua na indi tumabune ndatu ambe kwi be andu ngona mekulie yulu andambo ko isinda kitalu watu waweta itata nambo ko binenda wambo tutabia thina wa infection kwa mituke na kalangi na mumu tundu kwitheba ya ukwasia akwa be umo kwasia akwa ndakwa atwaiwe na ndaiso kwata mwana na bengi nake kukula sakana nomo kwa mundu muka kukwata mwana wa kelia ya mathina makane maingi twacia thina wa gyno thina wa endometriosis kana thina wa infertility mathina lama kwata kana thina wa fibroid wimbu wa mwana mundu muka wina thina wa hormonal imbalance hormones kwitha ibitukanite kwitha mundu ucio kwata period keli kana katatu kwa muyumwe kana kwitha ayuma nthakame itekungama very heavy kana ina clots kunthini no mathina amwe kama kwata akadema kwata infection ukatha mundu ucio kwata kumwa nikiko chununga nai sehemu yake cia kimbithi kana kala ekite pad kilebinda nuko spot nthakame ucio mathina makwata mundu muka ku ithanu kuna wina condition tesu ya kumwa nthakame mbingi ithi matuko maingi ungi etumite SMS akasia daktari na kwatie period na baada ya 7 days period yambia kuka ingi usio ndo kawaida ayete ndo kawaida sine wathina makwata na nitukwenda tukunenga ndawa ila cia ilite withe kuthana mathe kathi nosu wakwikala uchikwata period katikati wa sako yaku undu yateanite na pia ndo mena thina wa ulato mwita wa PID kana pelvic inflammatory wakwa wa mwana kiambia kwata wakuwa kukutani kana wina thina wa cyst infection katika ovaries ina thina angidema kwata blockage ya tubes kana mikiwa kuvinga ukona mundu cio kwita ibumu ikibani kana akwebu iyuma akwenge iyuma kana kwetha mundu sunu mandete mwana kilungu kiasa na ndathi kio mukwata pe mundu mutwano ni ndakwata mwana no kukulia ndo nakwikata ukarafika bo kliniki ni mutaalamu wa miaka mingi na ndunge matethekete ndini wa hospitali situ moka na majumilia asante na indi tu sio kelele ndambuka ya kunda kitali kwa mundu tunakuthia abitwa na indi masama twetikilithe ndukuthia tuende kusoma katwa mukulio la mende na kutumwa ni mundu ula wibaya otusiaisie. Thank you. Nasi ya muthenya wa oni ni Saturday ya matuko 16 tuketha tukiitia motomo bakwa Francis Yanda itina Frajan supermarket ni babo ngama probox ya kuthi mutha na ingi ni Mololongo bakwina 3D hotel we Mololongo kama na Dr. Mwithia muthenya wa oni we Kajiado we at River Kitengela pipeline nasi ya we Mololongo town we kuya angaliko cia wendete Thika uko kwa Tawiti Museo na kwa Tawiti Museo nasi ya Mololongo ni bakwina 3D hotel 3D hotel ba fly van ya yellow na tuyaseka na yu tukwate na supermarket ito Automat supermarket twi next Automat supermarket ni baba netho 3D inambati bayo luwito na tuyaseka ni Rafiki Herbal Clinic na muthenya ni wa Monday tukethe matuku 18 na ngethia Kibwezi bakwina kwa Chula hospitali Monday ngeitia Kibwezi bakwina kwa Chula hospitali ukauthenikite kinungu kia sano mathete witi na kabati ni bakwa Kanondu bakwina ATM ya Equity na muthenya ni wa Keli ukethia matuku 19 ngaitia Mombasa na kilingi cha Mombasa niba tujibeba wa Kenya Party
wakubi na KCB Mwembe tayari uma Naivas ya Mwembe welekele kuitawa Islasi na wakele ingiti thaka thonzweni utelini wa Ngomeni pa utelini wa Ngomeni ni babe to windisheka stene kalelu kake ne Vitali kwa kutho womboka sokoni womboka ni rafiki abo kliniki wakeli tuko maneka thonzweni nguite wakatatu ni matuko miongweli tukethia matiliko kwa kinguti chambio in matani sema kilili na changwasi na wakana matuko miongweli na mwe tukethia tukiitia Mulolongo ingi pakubi na 3D hotel na tukiitia mali pa basi pa kiwanzani itina wanaikana booking na Saturday na Friday matuko 22 ngethia wote we umbithukiise wa wote na mawithi luluko wiki kima wimboni wikwe kunukita wakalawa tuko mane wote Friday ni ba wote welika malikiti yamboka katika tuwatazama Angrovet na Cecil Hotel. Saturday matuko miongoli na atatu ngethia Kambu itina wakanzi supermarket Kambu tubingwa class Saturday lakini matuko 23 Dr. Muthi Akoka na aikuona we uthindikite kilungu kiasa na matuko miongoli na atano tukethia Makindu pakwa Makindu Motaziba kubi na musikiti na ingini kuthengenia na tusianisie na bae betwa Mumbuni driving school tukwatene na police post ithengene ya Toto petrol station lelo ni wakuthi wote na muthenyani wa katatu tukethia muthenyani wa keli matuko miongoli athanthatu tukethia tukiitia Tala na Tala ni Vu Flavors Restaurant na wakatatu matuko miongweli na Muonza tukethia tukiitia matu kwa kinatwa Sako booking na wakana matuku miongoli ya Nyanya ngetha ngiitia Kitui Muli Mongola wani ambe ofisi na miongo 5 na inya na matuku miongoli ya Kenda tukethia ba Masaku na tukethia tukiitia pala twatinda umundi Masaku ni puba kubi na Rafi Supermarket kana bakubi na Cooperative Bank welekele sokoni wa mboka Masaku. Asante noti Muonza ile emwe noti Kenda noti namba isu ni 0722100900 kana noti Muonza nyanya inya ile 55 0788442255 kana noti Muonza imwe noti Kenda noti na nyanya kana 0710990088 ni namba sia Dr. Mwithia wa Kumarafiki Habo Clinic namba be mundu ethana kulia kana no wita thina wa kithui na indi be mundu nginake utumani ungi wake connect kithui anasema tonsils na mwingine anasema anafanya kikohozi anakoa kikohozi haitoki na kwa tu dry cough lakini persistent dry cough ni tuita thina wa kithui na respiratory system kuwa mundu aibe na thina pe ndo moto thani siambo pe mundu kuwa kithui kigusia thina takena kiwizo sui asthmatic etuita pe ngibira sore throat kana thina wa throat infection tonsillitis kana tonsils singimbete wena ngaisi ya manyu ngaisi ya mato kana wena thina sia kaka withi tuna thina wa coarse voice kana wasikwetha uyuma na thina uketha mundu su kibina theka la bingalete ila wanyo kindu kithu aya sukali kana atomia kindu chonde kina ngati no kwatwa thina wa throat nituita mathina su na mundu wethikia na kubwa ku unokoete kilungu kiasa kithu no koa lakini kikuma makoa ana isu ni dry cough nitwele kwa tukamanaye ni thina wa pneumonia ni thina wa asthma ni thina wa allergy ni thina wa kithu cha kawaida tukakuita na hindi tumbu tu ni mathina ngitha mo makonetie abe mundu ethana kulikana ni witamia likaya mao ni tuita kwalikanga mau na thina wa kikonde mau makumanunga kiko ilawa mina kweke ya tu mia socks thina ni mavunja kiwumo no kana mau makwatukanga tuna mafuta makosocho na parachichi kana avocado na mena aloe vera mena marubaini na mitisu na Russia skin ona wena uwa kikonde masilingi ngi ebe mundu ethana kulia kana ni wita yes ya mutwe siana ukona sina isilingi kwithwa sibwa mutwe nituita skin infections na ntu ambao sia kanai mundu sutha na mitutu wona wikwatone umauma kikonde pe na mitutu ithino ebu yaku na neo ntole kunenge ndawele sidi uomea na tha mundu sinu atetheka asante na indi be mundu ngina ke ethia na kulia kana no thamba cia nthakame ndunenga na ndawa cia blood purification sio ita kumia toxin katika nthakame nio tu itakuthambia nthakame kumia toxin winengwa ndawa ya uthambia nthakame kumia kiko na kwikithia kana nthakame yaku ndio ni cia thia nthiu
nisitha kama content kiko kilikila mbioni kule tunenge dawa cia kidney cleansing sio thambia liver ithamba kama yaku ya thea kwa ndatika second miongo tatu kwa nini tuchague Rafiki Herbal Clinic? Rafiki ni best choice ya iliniki ila sithe itongoche kwa kuitane sana kithakana Dr. Mwithia ena misingi misio ya witi no somete na keka research ya modmanda wa nena clinic yake permanent na wabika kadi ni maana atano kuona daktari ni mana kuthimwa ni mana na ndevisi yake ni wasasia nusu ausuni mosio maingi tutamina wa mnotambuka mthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic namba yake cia simu no isu kwa nasibo ithio wa kio cha 0722 100 na 900 kana noti mwanza nyanya inya ile 55 ndi namba ile ngia simu noti mwanza noti kenda noti nyanya namba isi sionde aisi kunenge busenene ya kutumwanya na clinic cha Rafiki Herbal Clinic na wamina kubika bono kwa tawiti musio uiti wa kuikika pandi no clinic cha Rafiki Herbal Clinic twasi atweka akoita na kengai aivosia na indi twiku yati choose Rafiki choose good health muvea munono ndo akuka muvea ndo wa maotao nende ukutweka ndakitali na indi kilungu kiki mwanya chaeto kwa kunundu osio wa Rafiki Herbal Clinic matongo ya Dr. Mwithia na indi ninye nethi wa mutwaisia wacho salishabeti wa mbua